la tswela ka moka matšhentšhere jo le maasania le batho bohle ka moka le ka belethaletše molelo gona. Hei, a re kweng ditaba re kwe ntate o mošo ba re ke pholo a gola ga a bolela ka nnete, a bolela nnete a dinnete a re lekgowa le motho o moso ba ka se lekane ebile ba ka se swane. O re lekgowa le motho o moso ba ka se lekane ebile ba ka se swane. Hei, a re kweng ditaba go tswa ka Limpopo bana bešo, re kweng ga a hlalosa gore na o e bea jwang taba o re fa motivation wa gago jwang a re mo thaetšeng ko o a latela. Danko. wa tsa re ke theditše batho especially ba go rutega ba tagile ke ntwe ba re ke democracy, ba bolela gore re na le makgowa re a lekana ebile makgowa ke ditšhomi tša bona. Wa tsa re ntwe ke sa tlo e gana for the next 100 years ge modimo a ka nthuša ka phela, ke sa tlo no e gana go ba go iša lebitleng lekgowa le motho e moso ebile ba ka se tsogile ba swana ebile batho ba ka se tsogile ba lekana. Lekgowa le nyake go lekana le wene economical, lekgowa le ka se nyake gore mmušo wa motho moso o operate ga botse. Lekgowa ge le nyaka ge le nyaka gore le phele le conquera motho moso, le phela le šomiša that system ya divide and conquer, ba bangwe ba re ke divide and rule. Mmušo wa rena wa batho baso o kopela mmušo wa makgowa go gatela batho baso. O lebele mmušo wa rena o gatelle makgowa o gatelela batho baso, o ra botse motho moso ke target ga botse. Ene motho moso ga hlo ya motho moso ka yena o rutile ke lekgowa. Nna ke mogale tsore botša gore wa makgowa ba neta ba nice. Gape environment ge le bona nke e kaone goba ke company bile bona makgowa le nice, gore re ba humile dinala banna ba le gore re ba ga botse ba tšha ba tlala. O lebele ge company sa sepele ga botse lekgowa le ntšha mantšu a mabe a be a bolele gore yena o tlo tswalela company. Ba bereka go di-private sector ba tla go botša. Lekgowa le a go botša gore ke tlo tswalela company la bola ke tlala, ka baka la gore ba tseba gore tlala ke ntwe e le gore motho moso wa e tšhaba. Kura mona America e šile Donald Trump o tswalela di-8 tše a tsebang gore e be di fepa motho moso ka Africa. Motho moso yena o a tseba gore eno ba go fepjwa. Ba re no man, batho ba gore ba tle ba hlanogelane. America o ka e lebelela e nyaka go tšea setulo sa motho moso, e tšee setulo sela se boetše ka lekgowa, thoma gore ke tswalela US8. Wa tseba gore tlo thoma go wa. A re no gale mmušo wa lena a o sware batho ba šweu ga botse. Na ke tsore le ba letagile ke eng ga botse, a ke tsore letagwa ke eng ga botse motho a re a ona le makgowa re swarelane riang. No, for when environment ya gagwe e conducive because of lekgowa le kgotsofetše. Lekgowa makgowa a tsene sekolo go swana le rena. If o tlo topotša re wene mohlho mongwe ba re ko ene professor ya motšhene ba ra utia le go pontše ba le go robetše wa operator ba ra o se gona company ba re a e operate ga botse. O jo di-qualification tša metšhine e ka moka lekgowa le tlo no tlana mo tlo mo ruta mmereko ba fetša ebile ba tle go raka ebile tša gore o swere ding selo se lekgowa le le kgona go operator mola ba go raka ebile yena ba mo promota ebile o ba position e kgolo ya ka godimo-dimo di ba fetša fa tšhalete ntšhi. Batho bale ke berekile kgauswi le bona. Ke be ke ne monno mongwe a re ke friend ya ka money free ka mo a thoko. Ke phela ke tsamaya le bang ba ditšhomi tša ka ke no mana ka lena ba na lenwa malwala le a goga mokgotsi ela ka wa goga. Mara nako le nako re ge re bolela ke mongwe kwa gore monne e sekolo ana so ena bolela ra ona pe ka mo swere position
ene ke boiler maker today a ke bola na ke tswe sekolong se sa lana sa ntho ke no tsena ka mba nruta mmereko ba dirang a mpotse diphiri gore go sepela ka mokgwa motho monnela he was earning a lot money for it ga ke tsena mola ba re ke a thokia ka mola ke fihla ke sene permit ke se re permit no founa rem we ne o tori ya permit o tlo bona nna a fihla mola ba botse gore ke tlo bona money for it fihla mola ke iting gore ke nyaka go bona money for it bila ba hle ba ntshekisha o tlo bona a ke iti di bulega ke moka ke ya tsena ka gare ke re o a botse ba security ya la ga njwa le ba tshi ba no tshaba ge le motho moshweu bila ba hle ba tshika o ya go bona yena bile a ba fa permission re bulela monne gate ba e bula ka lebelo le lengwe le mo di company kwa mining industry ke ile ka bereka mola minola wa Shanduka ka mola Middleburg ge le tsena ke le naka di breathalyzer ba le folish line ba le searcha wa tsa ke le na monna tsa keng by 6 o'clock ora ka bo 26 le busy le searchiwa le tswa ka mo passing wa tsa keng ya searchwa le bulle di shwagori gang gale tswa koloi tsana di a searchiwa wa maburu ala ba no rialo monna ona wa wana wa re ta ke bile itshogile ga botse re ha no it's moi man it's moi ke moka wa monna le buru wa te phetela ka di cable tša ntho cable tša mehlagase shule wa tloga o ka disho from experience go be go ne scrap yard se song ke se bereka mola JP Street ka mola Middleburg banna ba maburu ke bereka le bona ba utswa di cable and di cable tsela the worst part go re be di khatha ke nna ka cutting torch mola ke ya khatha di cable tsela banna ba di tšea ka bene ba rekisha ba nwa di coke mola ba nwa ba noši and go bereka nna ka the moment ke tšea ya ka ke re ko motho mosošo mošimana motho mosošo a se go mpimpa ana ba re go file le di overall noši mo bone batho ba mba bereka ka ntlo ka diaparo tša bona o ne wa pere di overall re no tseba mmereko then a o fetša wa re utswetša ba napa ba nraka with immediate effect mara ba bo bona bawa a ebile a ba ne bothata magoa ga botse tšhelete ke ya ga bo bona and corruption ke gale ba e dira mara bona awa ya bona e lokile corruption mara motho moso a dira corruption e tshwantse e tswelele mo dipampiring ke bereka le motho moso le ke mmoja ka banna ba mona ka re ba tšea cable e mona bona ba rekisha ba ria nna ke rena ba go no khatha re ditonki mo bona ba rekisha ba jaga botse mo ba no homola ba gesho ke re bana le rena re tšeng rekisheng bana ba lata poso ba re no monne o ka no ntšala setša ba mphile di obarolo tše ntshwa a ke nna ke tepoleletše nna ke boletše le magoa ka officing ka no ke tseba mmereko a mpha mmereko o bohlokwa wa go bereka di-cutting torch ka fihla kwa ka ba ka ruta o mongwe tlatla santse ba re yena o robala ka le breaching a ne mo a robala ke robala ka le breaching site la o ya bokiero mo ko ka re monna tsa ke tlo go botša ka re no ke berekile le wene kwa MGM ka Pretoria mola nto Herman Street ka Sunderland Ridge ante ke tlo no ruta moloi cutting torch so ntho ke le ka go e bontšha ke gore magoa le batho ba baso re tlo no phela le ka ena mo gore phela ka gona magoa tle no re undermine gore ge le re magoa wa sa neta ba phela rena a ba neta ba because of vai tapeletša mo gore na le go le ka se change go le boutele le sware mmušo le tlo bona gore ai bona for infrastructure ba shapo and infrastructure ba idea ba itirela for bona motho moswa kre na o gamela ka gano infrastructure motho moso o itsebela ka motho moso o tlwaetse tonki o tlwaetse mabele o tlwaetse dinto dijo tša tlhago di-fruits o ja mabilo kwa le mabupudu kwa thabeng
ba le ba dia se le gore ba se tseba go tlogeng ka ga bo bona dilo ke tlhagatlhaga man tlhagaraga man tlhagaraga ke sa lebeletse taba ya infrastructure o tsena ka kwa mto meago e la ya gale ya mola le boa gomba ba re ke mmamaolo mola agriculture gore ha o sa kwishisha ra botse gore ya tlhakatlhakano fela skontrinyana tšela tša mofase ka mongwe ba tšang ba rile mola diplokong ba tšamile ba rile skontiri ba riang ke di-pothole ka mogare kore tlhakatlhakano mo tseleng a gololo ke selo next ke batho baso le buru nkebe at least ba re a re ba feng mmereko so re ba feng mmušo a re tlo tlhaka gape re tlo butswa ka maina ba tlo re bolaya batho ba la ba loka nna ke nyaka go le botša maaka